بله تماشاوانین هجام در باسی استانبولید بن دشکار بکشینا جیمز جفری هر وها باندوراویل پروسیا چارەسەرییا سیاسی وان پرسان و پرسێندنجی گرێدای ڕەوشا سووریا ئەم دێ لەگەڵ عەبدوڵڵا گەدونەری ئەنە کەسە دە هەفەیمانیان نیشتمانیا ئۆپۆزسیۆنا سووریا دەش استانبولی بگرنە دەستا کێکێ عەبدوڵڵا دەم باش بۆتە دشکار بکشینا جیمز جفری گلو تو باندورێکێ وێ di پرۆسەیان نوهادە دikare li proseya çareseriya siyasiya li Sûriye bike destpêkê de ger wê pirsêj te bike. Belê, silav. Silav bû te û temaşevanê û bînerê Kurdistan 24. Bi rastî vekeşandina James Jeffrey ji posta wî tiştekî ne hofqasî xerîb e yani li gor rewşa Amerîka û seroketiya Trump ew yani dibe kuşûna wî bê girtin eger siyasa Amerîkî karibe yani xwe biparêze di derbarî Sûriyê di derbarî babeta Kurdî de ez dibêjim wê karibe yani li gor vê dema nû wê karibe kesê nûnerê nû ku bê şûnê wê bişopîne û berjewendiyê Emerîkanayê ku îro Rojhilatî Ferat û Herêma Kurdî Kurdistana Sûriyê ku em bêjin istiqrarek tê de çê bibe. Kek Abdullah dixwazim wê yekê bizanibim gelo wekî enekese her wiha wekî hevpeymaniya niştimaniya opozisyona Sûriyê ji karê James Jeffrey hûn razî bûn di vê proseyê de piştî Magorg wî karî bû vê proseyê bi awayekî baştir birêve biçe nirxandina we li ser vê proseyê çi ye? Berê bi rastî yani Amerîka wek dewletek mezin yani berjewendiyê xwe berî her tiştî guhdanê dike û berjewendiyê Kurdan û neî Sûriyan yani jêr ne bi dereca mezin giring e. Yani eger berjewendiyê gelê Kurd li Sûriyê ji wan re giring ba ev demek dirêjê li hundirê Sûriyê ji 2014 de yani nerek yani ev çi manya wê berî ji Nîsanê de yani ji xwerkirin karek em bêjin giftûgo danistandina Kurdî dênin ser masa xwe û birengekî xurt guh bidinê eger ji destpêkê di guh dabana ji xwe belkî çareser bûba jî lê di dîtina me de ew siyaset li cem serok Trump tune bû ku guhdanek mezin bide Sûriyê bi giştî û Herêma Kurdî jî û ji ber wê yekê jî tenê dixwest ku وەک ئەم بێژن ڕەواتیەکێ بدێ ڤەکشاندنا خۆ ji Amerîka piştî ku fişar li ser bû ji qîbelê Pentagon û êdin bes bêje nûvama Kurd li hev anîn û em ê vekşin ji ber wê yekê jî ew Belekekê Abdullah ev babeta gote girtî desta bi awayekî giştî di platforma navdewletî de jî li ser tê axaftin bi taîbetî diraya giştiya Kurd de jî li ser tê axaftin ku siyasetekî zelal eşkere xwedî bername ya administrasyona Trump tune bûye wekî enekese pêşbîniya we ji vê proseya nû ya serokatiya Biden çi ye her wiha hevpeymaniya niştimaniya opozisyona Sûriye xwe çawa nêzîkî hilbijartina Biden û proseya nû dike. Belê. براستی سیاست امریکی دما چویی ده گریدایی بو به کسایتیا سروک امریکا دونالد ترامپ برنگی یعنی مزن و دونالد ترامپ جی هم تفد پیزان یعنی کسی کی بازرگان بو جهانک بازرگانی هاتو بو نه زفیه کی سیاسی هاتو بو جبروی کی جی ناکوکی مزن بری هر تشی ده هندری حکومت داوی ده بو پیزان به چند وزیر هاتن گوهرتن و چند کا یعنی دست جکار بردا yani em dibêjin ku siyaseta Amerîkî ji derve nikarî bû terefê muadela Sûrî û Kurdî li hev ragire ji Amerîkana dihat xwestin ku karibe bandora wê li ser Tirka hebe bandora wê li ser opozisyona Sûrî
وائتلافي وكوميتا دانوستاندني هيئة التفاوض هبو باندور اوي وها لسر قصدي هبو باندور اوي لسر انجمن اجتماعی کردی هبه لی ما تشتکی وها ندی ددمکی د کو دانستاندنا کردی لدار بو منریگ هلوستا ترکی نبوه یکی ربو هلوستا اپوزیسیون نبوه یکی ربو جبر و یکی جی او دانستاندن نپیجیا و انجام خوشی ندان ج سروکاتیا نه یعنی بایدن تی خستین به گمان گو کارب وان و حرسيان بهفر جريدي ترك وأوبوزيسيون وكرد حتى نيجو كاربه يعني أو استقرار لهندري كردستان سوري روبده. بله سپاس بوت عبدالله گدونی اونری انا کسد حبه من يعني اجتماعي اپوزيسيون سوريا ده كوش اسطنبولي تلقلم. سپاس.